Zaprtje. Ampak smo najdel predor, da gremo pogledat. Bajto, ajmo. Idemo, friend. Opa. Model. To je to, kar je ena stara pizdarija vse in pol kar modern del. Tlej se fiks predsednik skriva not. Gremo mi to raziskat. Moram sem flash ugasnit, ker sem nekaj slišal. Nekaj smo slišali. Moramo počasi. What the fuck? To je sredi Tivolija model enega. Nekdo mora biti not stari. Kakr okna. Luč je prižgana v tej sobi. Friend. Jap, 100% je nekdo. 100% je nekdo tlej model. Prid sem pogledat. Model. Nič se ne vidi, je pejmo. Ovo je smislu mrtva telo. A to se sliši, imamo jedan. Baš pil? Oh, fuck. Pet. Meni se zdi, da sem najdu. Če je to... Ujebo mater, ko sem se usral pičku. Ujebote. A ni to, ne? Zajebala sem, ampak je ful podobno. Fak, pa kje je pol to, stari? Ful je podobno, vidite? Isto. Meni se zdi, da sem najdu, ampak je skoraj nemogoče priti, ker ful da si ledje. Ja, to je to. Ne vem, sem kaj zakrit s nekom drugače. Sliš sem nekaj. Glej to, friend, to je noter se je. Nekaj je noter model. Friend. Tema. Nekaj se je slišal. Ja, tle piše free hugs. To je boli me kurec. O, ni ubega, mamu jim jebem. Kva lažejo tam. Zgleda je šu. Vse ima tle vodo, obleke. Friend, tle krfo, gled to. Kondomi. Nema da nema. Model je kadilc. Ampak tle je ful toplo, stari. Lah nič vam, da človek spi tle noter. Sam lažil hiša strahov, kao psiherajo. A Pero Martič gre pogledati nič ni. Ne vem, če vi vidite, ampak glej srne. Glej srne majke mi me gleda direkt. Ne vem, če vidite dobro. Glej jih. O, fuck, treba zaganjati. Počasi do njih, počasi. Ne dela za kol, počasi. Uničil sem ji avto, majko jim jebem. Srno sem zbol. Pol leta nazaj je avto. Zdaj bojo plačale, majko jim jebem. Kaj eno ufatim za vrat, pa jo zadavim. Glej, kaj gledajo. 3 so. 3 srne so. Vrnem se nazaj.